alaikum. Ade medeke namlo muge timma dos kamaik kama umaiko. Medan alon tayyar ko famyo. Ekkam yoti me lower body and hasukogin kastrato. Egotum badaro alternative lunges. Me lunges haddavayaruga komme fayaka diha eti waagotuge matingega tinseto. Yakige glute bridges megas fundal repetition himene gota ege vis tinseto. Adi calf raise ege vihi repetition himene gota ege vis tinseto. Wall sit me faruga burakariya sang shine inna me kastate me kastatuga me tinseto haddavayaruga ehen kasrataka hilava miga 30 sekundu haddavani komme setekka ema me workout ni begen dairuga sateka nodi he calories hashiganu makiwegen danikama mika bul koreveni den miga visna wanje kamaki kuriga sanu denna faden warm up adi cool down miga komme kastate fette me kuringa den nimme kuriga nimme mawafa imanu maki waram muhim kame down men me haruka gadiga awunu me fahar me suggest kane miada oat milka ekiga kira ekiga beenun korvun adi kaduru adi kekki bis den rode villa gadiga awunu men kama am usule ke darun kadura fena ekiga rode villa wa fa den ekiga namadu korbagen nun ganaka tidihe kamedu korba fa den awunu meal ka medeni dairuga mi faru kokulu riha de rotta ekiga den miga me cucumber salad den miga visna manje kamaki me hasakote rode villa wa gadiga wara boda panu hakan saswane hen namois we has bodaka me ka portion madukaro muke wara muhim kame hasakote roti me beenun korvayaruga wara boda samalkan de banje hen wara gina calorie hasgana tara patigam medani ehem bima we has bodaka madukaro muke wara muhim kame den yakiga me deterega rode villa wagutum ferigen gossa me hardama detere me hedawa wagutuga me kurumba fanika halech beenun kor vidane me beenun kor virus hakuru we has bodaka madun kurumba fenuge terega beenun konde alon menge aadaka adaga gotuga me kurumba fani me giru virus gos waragina hakura balo wahen namas meden gota we has bodaka madun hakuru alom koram meduga tips එක මෙවති alon men aamugotekka miskita wada ganna wayaruga hama waragina beflo gaadenga saakaluga miskita wada gatu me mige badaluga hama hingawa wada gatu muke waram alon medu kasada maganatuke binaya famati faaga mastaka ehem be mahama hingawa wada gatu muke waram muhim kame asu mige sabu me sama alon men ge faaga mastaka warujehi me faya baru libigen dan ema ummidaki hataron doge me peka ekige badalu kunu gommeduga wakila assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh